Welcome, mafethu sanibingelela. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If uqala ukuyibona le channel, ngiyacela uphushe ibhele lesithi subscription ukuze njalo udokotela uma ekhipha ivideo nibone ngebhathini elibomvu nje selikhuphuka njengesitimela samanzi ukusho ukuthi cha seziyakhala. Namhlanje ngisesigodlweni nodokotela Mzizi. Dokotela, ngicela ubingelele abalandeli bakhe abayibukayo le channel njengamanje. Siyabingelela kubabukeli be-Dr. Mzizi TV emakhaya. Ngabe mkhulu wami ninjani mkhulu? Siyaphila khehla kunjani kuwe? Siyaphila mkhulu, abantu bayakhala mkhulu, ngiyafonelwa ngapha nangapha mkhulu. Kuthiwa uphi Mzizi mkhulu? Ngagcina la ekhaya sine special mkhulu. Awukungichazele sahamba kanjani mkhulu wami? Yebo khehla lami. Especially sahamba kahle kakhulu khehla. Esokusijabulisa kakhulu ukusenza siname khehla. Abantu yabavulela kakhulu khehla le nduku. Bayancoma kakhulu. Yaziguqula izima bekuzona izinto zabo zaqonda nanamanje sakhona khehla kwaphoqa ukuthi siphinde siqale phansi sigaye basayimemeza kakhulu khehla kwesijabulisa kakhulu lokho abayimemeza ubusuku nemini hlezi gijinywa kuyoposwa mkhulu ukusijabulisa kakhulu ukuthi ibaqomile iyabasebenzela kusho njalo ngolimi lale minyangeni into mayithandile kuthiwa iqomile umuthi mawukusebenzela kuthiwa njalo khehla lami le nduku le induku esigange namandla kakhulu lekugezwa ngayo njalo mesulala ngo9 uyishaya ngesandla ukhulume yonke into ugeze ngayo mase ungasuli uyeke yomela emzimbeni iyona ke badlalela ifilimu banyakazela izinto ngenkani isona ke khehla lami isigangi lesi abasijabulele kakhulu zihambisana le nduku zintathu khehla yebo khehla lami. Ngabe le nduku mkhulu ithathwa abantu abanjani makuthiwa siyajula siyabuza abathize noma abantu abamabhizinisi awungitshele ngayo le nduku mkhulu? Le nduku khehla ithathwa umuntu izinto zakhe ezibukhuni izinto zakhe ezilunga kanzima mkhulu moselahle kusho ithemba ukuthi hey lento ekuthiwa umuthi ngiyabona ukuthi ayingisebenzeli le nduku ke khehla lami isebenzela labo bantu abanjalo ilwisa labantu asebelahla ithemba ngempilo ngoba siyigangise kakhulu le nduku khehla siyifaka ovuka bonke baphila la kuyona le nduku mkhulu safaka namathambo izilwane eziyamaqili safaka ke impande eziningi ezahlukahlukene eziza ku20 khehla lami khohlwa la sokugayiwe mkhulu la kajulwa kakhulu la ubosho kakhulu khehla la mkhulu. Ngabe le nduku mkhulu uyakwazi ukumposela umuntu uma ngokuthi akakwazi ukuzifikela yena la esigodlweni? Abaningi khehla siphila ngako ukubaposela malifika kuyena iphasela asishuthele asisendele sesiyamchazela ukuthi yalibole iphasela elinombalo nje lisebenza kanje yalibole lisebenza kanje lime kanje lisebenza kanje enze njengoba simtshelile kwabanye bakude babanjwe imisebenzi abanye bayifikela mathupha bazoyilanda kodwa sike sibatshele ngoba phela ubugebengu seziningi ukuthi qalwa ku video call kukhulunywe manje kukhulunywe ngawo indaba zokhipha lemvula sikhwama zale sigodlweni kodwa imali asikaze siyimemezele kule channel futhi asimemeze khehla le nduku ke besibapha abaningi besibiza nje imali ye-airtime beza ngobuningi bayijabulele kakhulu ikona okusithokozisayo nathi sakhuthala sayigaya bathi hayi iphindane nigaye bayimemeza fika kushinyanga ngithi ngifuna ukuya lapho mkhulu ukuthi ngagcina ngifike kakhulu ngagcina ngifike inyanga la ekhaya namanje zizafika zifikile kule special eziphuma kusona zifike kakhulu uzoyithatha lezi ezivalekelwe imisebenzi nezinye ezinezitha abanye abafuna nje ukuwasheka kuvuleke yonke into yabo bafikile kakhulu sifikile khehla lami inkunzi ezizinyanga. No mkhulu kuyajabulisa lokho kuyathokozisa mkhulu. Ungibize namhlanje wathi kunenduku entsha oyigayile. Yebo khehla. Ngisacela sike sikhulume ngale nduku entsha oyigayile ukusichazele neqhwaga oyifakile kule nduku ngoba ngesikhathi sikhuluma efonini uke wangitshela ukuthi cha wemfowethu le nduku ithanda ukujula. Ngisacela sike sikhulume ngayo mkhulu. Yebo khehla lami. Kunenduku khehla lami esiyigayile la khehla ngiyobona khona namabhakede amasha la. Yanazo lezi nduku lezi. Le nduku le khehla yalabantu labo thola ukuthi ubeshadile wajikela umakoti. Umakoti wambalekela wathathwa amanye amadoda hamba naye wayohlala kwenye indawo manje sekudaba seluphakathi ukuthi kudivorce usefuna ukudla yonke lempahla yakhe uhleli nale ndoda manje lo mbele usencelisa le ndoda
anisazwani manje useyisithe esikhulu. Le nduku uyakwazi futhi nokuyisebenzisa kumakoti okulesimo sokuthi wena usafuna ukuthi abuye lapha abuyele kwenu wena ovela wangenwa idemon ukuthi avela kwale nihlukane. Le nduku uyakwazi futhi ukuyisebenzisa esimene esinjalo khehla lami osukubhekene naso kunjalo khehla. Le nduku le khehla wazi legama lakhe lo makoti wakho nalesibongo sakhe. Uyahamba emfuleni bese sikunikile emfuleni wangakini uhambayo. Uyenze le nduku uyibhili uyihlanganise mase uyamemeza uyakhuluma uthi uNosibanibani wakabani ngithi njengamanje la ukhona ungakutholi ukuphumula. Iba sensukuni zakho ubusuku nemini igazi ligeleza ubusuku nemini njengoba kugeleza lo mfula. So uyayibopha so ubopha intambo manje uphosa phakathi lento emanzini. So uyibopha le ntambo lesihlahleni lebophele lo muthi. Uyibophele lento ngendlela ukuthi ingaqhumi imuke nalo mfula. So ubophela lesihlahleni masingeke ihlahla ushayelele into phasi engeke iqhumuke nangephutha. Lento seyihlala lapha emanzini ilinyakaza. Yaphuma igazi kuyena lo. Liqhuma ngaphasi liyachitheka ukuthi ufaka amaphedi kuyafana. Ugwinya amaphilisi kuyafana uyenyangeni uhamba kuze kuphela imali. Le ndoda hleni nayo ngale ethi winile ayisawuthola umbele uyageleza le igazi le. Manje lento iyoziphele nini mawukuthi iyoziphele mekabuya azoguqa ngamadolo khehla la kulento khehla sifaka ovuka bonke la safaka lezilwane lezi ezingazwani nokungena emanzini asazi isilwane esingazwani nokungena emanzini sikumele sangena emanzini silwele ukufa nokuphila suke sesimfungele lapho kulo makhubala fakwe la umathambalo zozilwane safaka ovuka bonke le igazi aliphumi futhi likahle liphuma linuka nephunge liyibi ukuthi le ndoda igcina seyisho ukuthi hayi cela uhambe gcina ngokuxosha ifuka ibe isichitho le gcina sibahlukanisa abuye eze phakathi kwekhaya azoguqa la manje sitshela ukuthi na yenze njani lento ukuze kunqamuke leli igazi leli yona ke induku esebegadle ngayo insizwe eziningi ezanje lo makoti. Manje mkhulu ngobe ngiyazi ke insizwa zizokhomenta kakhulu zisho ukuthi le nduku ziyayifuna nayo le iyaposa mkhulu ivunyelwe na ukuthi uyipose noma kumele ngeze ngifike la. Hayi yaphoqa ukuthi ufike le khehla uthanda ukuthi kujule khona ukhala uthanda ukuthi kujule khona into eyenziwayo ejulile efuna ngathi ungakhona na ngesisho phela lana komabona kude kodwa kuyaphoqa ukuthi ufike khehla lami ngoba le nduku uyakwazi nokuthi ushaye futhi umakoti usothi umakoti khona idemon eselingenile komakoti manje ukuthi bakujoyinele yini le joyinwayo le bakujoyinele umshwalense le ekhokhayo le khokho 2 million mase bakujikele afuna ukunquma wena ndoda amadoda amaningi afikile la bhekene naleso simo uyakwazi ukuthi simshaye ke manje le nduku siyishintshe igear ke manje singayenzi ukuthi imqhumise la ngaphasi khona indlela esenza ngayo ukuthi le ntathu uyayenza lokuthi afuna ukubulala mhlawumbe ufuna ukubulala ngokudlisa upoison noma ukuthengela izinkani khona ubunye ubuqile sibenzabo kumshaya umuntu onjalo nangonjalo futhi nomama khona omama ababhekene nesimo sokuthi indoda ivela imjikele indoda ihambe nelento nenye intombi yohlala khona lapho la ihleli khona ibaleke phakathi kwekhaya ingabe samondlo umakoti siyakwazi na ukubishaya ngale nduku khehla njengoba sikhuluma induku le ya indoda lapha agcine sekuyinto engenamsebenzi nje eshwabene imali uyophuza philisa aphuze mvusankunzi kufane ngenze kulutho khehla manje mkhulu le athi uzama wonke amaqhinga angaphumeleli akuphumeleli lutho khehla uzasha athi hayi angazi ngenze njani manje naye umama agcine sesho ukuthi hayi akahambe baxabane bahlukane kwaphela noma usuke ebhekile ukuthi uzoncela naye njengendoda le nduku Mzizi abukho umgozo obukhona njengoba owaziwayo ukusebenzisa izilwane ezinobuqhwaga hayi ikho khehla phela thina sifakele izilwane ezingazwani nokungena emanzini khona le izilwane ezingazwani nokungena emanzini noma kwasifaka emanzini silwela ukufa nokuphila safaka ovukaka abahlukahlukene khehla safaka kushiya impukane lento ulandelwa kushona impukane sifake novuka la okuvusa impukane kunovuka la okuvusa impukane inyanga eziningi ziyawazi lo oyihlahla lekuthu udinde ehlungwini lo abanye bavusa ngawo inkosi yenyosi lo uvuka loyo ovuka phela lenyangeni bahlukahlukene ovuka ungazi lesandla singaphela khona izihlahla eziningi eziyovuka khona omalibeni khona omafavuke khona lo vuka lo abathi udinde ehlungwini lo isihlahla okuvusa impukane noma wenzela umuntu isichitho sempukane ufake wona lo vuka umthumele kugcwala impukane emawindini
lo uvuka ke noma kuthiwa wakhisa usebe isigubhu ulivusile wafaka nenkosi yenyosi lo uvuka uyakwazi ukufaka uvuse lenkosi yenyosi ukuthi kuzinyosi la zizwe ukuthi hey kunenkosi yethu lezigcwale kule lesebe lakho noma ekophondweni molakhi lo uvuka ke sofakile kule nduku khehla ukuthi lento le safaka nempukane ukuthi ivuse lempukane athi senalephunga sekufika nalempukane angakutholi ukujabula uzabuya azoguqa khehla unenduku esesiyakhile ebalwela abaningi ake mkhulu ngibe fair mkhulu nami ngibuze laba besifazane abanesimo esifanayo nabafowethu umuntu wesifazane onesimo othi yena nami indoda iyahamba ngifuna naye ajeza abuye azoguqa ngamadolo kumina siyashaya iyashaya lento yayishwa abani bencane inciphe athi usabathe uyadlalisa kuthintwa nangamanzi afudumele kube nje intedla ukudla kuphela le ndoda phela khehla lami kubhede kokugcina wena kusuke sowufungaka izimo ufuna bekuzona isigangi khehla lesi kusho ngathi yaka ufuna azithoyilethele lento isigangi lesikhehla siboshwe ngobuqili uyafeka mkhulu umuthi khehla la into iboshiwe khehla lento kodwa engathi ngiyajabula mina kuza abantu abashadile bezofuna lento khehla sifuna uyikhiphela umuntu ozodlala ngoba nathi sekugcina siba necala sogcina sime necala ukuthi sikhiphe into enzima kanje iphanisha umuntu kanje kubantu abadlalelayo abazijolelayo ngoba lento phela iphezulu kwesibethelo mkhulu kunjalo khehla lento into yokuphanisha nje umuntu kabuhlungu sijezi sesibi lesi gelezi igazi ubusuku nemini khehla into enjalo khehla lehlangamile ngizathi ufake lo fakwayo kuyafana ukunya amaphilisi leli gelezile naba besifazane kumele afike la esigodlweni akho maposelana kulo muntu akho maposelana afike siyishaye le ndoda yakhe le nto izoncipha ibencane ibande njengekhala lentsha ufakwe ngisho nebanda la ukuthi kubande njengekhala lentsha athi uyamdlalisa lo wesifazane uyayidlalisa uthi ivuke ezwe nje kuncane kuyabanda athi ayikho lento ngikhulu ngathi vela mdikila athi hayi ayisekho lento angajabulela ngale mali ayitholayo ngathi kuyathakathwa khehla leyo yokulungisa isimo kulabo abashadile asuka umoya nje ukuthi ashiye phakathi kwekhaya alahle ingane silungisa izimo ezinjalo ngoba yona isethwe ngako ukuthi uthi umeya kubantu ethi abamlapha athi umuntu hayi lento wena yosiza ukuthi ubuyele emumva uyoxolisa hayi lento izolungiseka koze kuqaqwe lento lapha emfuleni kube nezinto ezenziwayo kuyona le ifungelo ngoba lo bilapha emanzini amanzi alinyakazisithi la iboshiwe ngendaba khehla khohlwayo koze kulamula ukuthi iphume le manzini lento ibe ngaphandle yona mina ukuthi abuye ekhaya qedile khehla njalo khehla le kunamadoda mkhulu amaningi engaziyo ukuthi azofona ngoba lolu daba luthanda kuba sensitive mkhulu abafazi badlalile ngabafowethu kunabantu nje abashadile ukuthi abangajabulile mkhulu kunjalo khehla noma kodi ngokunjalo bakhala isilile soda amadoda oneka kubo athathwa intombi lahleka ngabasathumela izimali emakhaya abaleka ngabasabheka emuva khohlwe nanokuthi anezingane siyakwazi ukulwa futhi ukuthi sishaye yona nendoda limbuyise emgqeni ukhehla lami kunjalo mkhulu baningi abazoyibuka le video seMpumalanga go Eastern Cape go Goli ikuphi mkhulu ngicela unike abantu inamba yakho mkhulu for abafuna lolu sizo mkhulu wami yebo khehla abazayibona nje inamba izogijima la kwi screen bazayibona ke yebo mkhulu kunjalo khehla lami and uyagaranta mkhulu ukuthi laba abahlukumezwayo abathandi babo ungayilungisa mkhulu lami kushube kakhulu kubi kakhulu manje ngihlangane namakhehla amadala manje ayizigangi